constitution ki wang madam machet am aran ma tawram ya hai khutak to hujma da yan to bi ipa ipu ki dam ka saw thok pa hitraba ipa ipu da thaksi ka se lamchat bevar utpa ngamdraba khurum ngamdraba moi ki khongul li na hon ma ngamdadi macha mo po bu ya ko arth le madu ki dam ka ni ai su nungai na leram ba ya na se honorable minister mayam humpu ki manung da ko yang khai bari ni support le ris nungai na leram ba ya siam mo ina sumai na tawra ka function dar kai da wai no ina drug thing doi bo kai da wai no bai na waron drug law ko doi se Kari gi noi ba Kari gi da mukta ina popi yang tham doi no Kari gi da sing do koning ga koning ga to ucan hoge hau roi to napi thage ra tharoi ra aina kai da wai thing doi no ba Myanmar da ji changa iba maya do changning da to ai su nungai di thoge na ngasi de gi sahi manga tara gi matung Eikhoi kari oi da ge drug na Eikhoi kam so lage ba Eikhoi gi na si la kun sa khat dei je ba pit khaba Manipur state da la ama makhai gi madak drug na so ye nong ta dre ngasi u hok da bana turien dei sing nei tre pat kang ne kari jar ge hingani Eikhoi karai de gi hingdori ising di siam bai bre koi sigi punamak si laingak lon da sasan da loina yo bongak tani hailo boxing nakal lam loina tor kan som dai thabo khara half transfer posting khara tau lambi khara se percentage khara lower ga leibu adura ne that is not governance adu sasan lo ai jo ju sasan du di to yam haina sahi tara anga numai no hi bong se mo le but someone has to take risks to save the present and future generation kana ko makra di mo sacrifice so buta ka thok buta karigi ngasi ki miro lamni tong miro kanna drug la under disi tho moy popi thara under disi tho moy mapan da gi mito mayam changa under disi tho moy ha ne gi lejari ba khoi try contra ga mari manga kaya nu sina le mine khoi G20 kaya phasana function do mi nei sangai festival kaya phasana function do mi nei khoi try contra mari magi machu gi dance dress sela kana jagoi sa minaraga kari to khre koina kari la lo boino samja ka mai dei praja singe etik to khri do mai thabi do kari la ro boino Manipur sarkar na kari do khre ran ba constitution ki wang madam machet am aran ma tawram ya hai khutak to hujma da yan to bi I have to protect my constitution of India. The constitution of India, I protect Oigadage, I implement Oigadage. That's my responsibility. As a CM, I don't know.